It's a beautiful day and dukan suhana ni mwana ndwa mangu ndi chikola nepo ne babahone. It's still going down. Wakadibo botakara wakadibo fare and kidibo zori mbilu vamwe dzikadiva dzobhilifara nga mafhungo ane ya Makhadzi na Rita D uri hei mbombe dangana huku tsumbudzaniwa aumeli hatsi ho tanganana mafhungo ndiwe uri zwa zwino ri khou wana zwa brand manager ine yavho ndi khamphani ine yavidzwa nga dzina ḽa uri analytic advert ine yavho zwa uri yo rengwa phanḓa hanefho ḽa nga Talifani Banks yo bvisa statement i tshi khou amba zwa uri vhone vhathu vha fhedzi dzi brand manager ndi vhathu vhane vha mu ṱoḓela sponsor vha mu thusa ngori a wane dzi partnership na dzi khamphani na dzi deal na ngoralo na dzi endorsement. So hu tshi ḓa kha mafhungo wo badeliwa vhone a vha ḓivhi tshithu tshi ḓa kha scandal hetshinoni tshine tshi khou fhedza uri kha social media ho ṱanganana nga maanḓa. So a vha involve hu tshi ḓa khou bukwa hawe na mini zwoṱhe zwine vhone vha khou ḓi ita zwone ndi zwa uri vha zama u ambedzana na Rita D na Makhadzi vha pfesesa uri hu khou ṱangana mini. #free Makhadzi i kha ḓi vha hone a i tsha tou trenda sa mulovha fhedzi i kha ḓi vha hone hanefho online. So zwine nṋe ndi ḓo tou vha zwone ndi zwa uri vhone a vha tou thetshelesa uri mini Talifani Bank, the CEO, the founder of analytic advert. Nṋe kha ḓi vha ndi duka ndi sowana ndi ṅwana wa manguni a vha downloade dzi interview dzoṱhe dza Makhadzi na Rita kha website www.venrapradiostation.co.za. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mr. Banks from Analytics Advertising. We build brands, and we are interested and fascinated about building brands. So much that we've been working with brilliant artists like Makhadzi. We were not aware of the scandal that is escalating on Twitter about what's happening between her and Rita D. But we can only find out and get involved or see what's happening within that partnership. What we do is we only make a fee through brand partnerships when we bring a brand like you see with the other brand that she was involved in recently. That's what we sign, and that's the only time we take a percentage share. You won't hear any bad business around that. We are good business. It's analytics advertising. Anything from booking music, we are not involved. 0% that we have ever received from them. So we can only do our best as analytics advertising and help both the brands work properly together. I'm out of here.